Что такое гражданский брак? Ko tas nozīmē? Когда мужчина и женщина приходят в ЗАГС, Kad vīrietis un sieviete nāc uz dzimstsargstu nodaļu и, внимание, это очень важно, un ļoti uzmanīgi klausamies. судья властью, данной от государства, Tiesnesis ar varu, kura viņam tiek dota no valsts, объявляет мужчину и женщину мужем и женой. pasludina sievieti un vīrieti par vīru un sievu. Делает запись в реестре Viņš taisa ierakstu grāmata и выдает свидетельство о браке. un dod laulības apliecību. Это и есть гражданский брак. Tas arī ir civila laulība. А когда парень и девушка Bet, kad puisis vai meitene живут вместе и говорят, мы живем в гражданском браке, dzīvo kopdzīvi un saka, mēs dzīvojam civila laulībā, это к гражданскому браку не имеет вообще никакого отношения. tam nav uz civila laulību nekādas attiecības. Это, друзья, языком Библии называется блуд, Dieva vārda tas ir netiklība, а языком светским это называется сожительство. bet pasaulē to nosauc par kopdzīvi. Говорят, он не хочет регистрировать брак. Un saka, viņš negrib reģistrēt laulību. У меня вопрос к девушке. Man ir jautājums pie meitenes. А почему ты так легко доступна? Kāpēc tu esi tik viegli iekarojamā? Он уже все от тебя получил. Viņš visu no tevis jau ir saņēmis. Ему не нужен брак. Зачем? Viņam tā laulība vairs nav vajadzīga. Все, что можно было, ты ему уже отдала. Tu viņam atdevi visu, kas viņam bija vajadzīgs. Конечно, он не хочет брак. Protams, ka viņš negrib laulību. А зачем? Так легче. Priekš kam? Tā ir vieglāk. И вот люди живут и говорят, мы в гражданском браке. Un cilvēki dzīvo un saka, mēs dzīvojam civila laulībā. Увы, не в гражданском браке, в сожительстве. Tas nav civila laulība. Tas ir seksuāla kopdzīve. И тогда у мужчины иллюзия любви, Un tad vīrietim ir mīlestības ilūzija, а у женщины иллюзия семьи. Sievietei ir ģimenes ilūzija. И люди живут в иллюзиях. Un cilvēki dzīvo ilūzijās. И не хотят взять ответственность. Un negrib paņemt atbildību, Потому что брак – это ответственность. jo laulība ir atbildība.